कंजनबा लमदम असिदसु ILP चनहलगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टरना थाजबा पिरकले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक मैनपैक पुंग यांखैगी सिंथा लेपगी खोंजंगना महौसागी पुंसीदा चाउना अकाइबा पिख्रे पुवारी की तांक कयादा इंडिया गवर्नमेंट ना तौगनी हाइना थाजबा पीख्रगा नमथाक तौखिबगी थौदोक कया लैख्रबनी हाइना मैनपैक की को कन्वेनर निंगथौजा लांचाना हाइख्रे अमदी अवांग नोंगपोक स्टेट पुंबदा CAB की मायोक्ता खोंजंग संगसिलिंगै सेरेक्ता CAB पार्लियामेंटा पुथोख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर के नुंथिल पाउ मिंग ताबि पुनमपु अरुणबला तराम औचरी हौजिक फावगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा संदोक पिजरी मणिपुर लेरिबा यलहोमी सिंगबु ngak सेनबगी दम्बक लमदम असिदसु ILP चनहलगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टरना थाजबा पिरकले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे ngasi लमदेंग लेबा लमदेंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान दा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान अमा साननबा मफम यंगसिलदुना चीफ मिनिस्टरना महाकी खोंगचत अदुगी लंबीदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना टेलीफोन की खुथांगदा मणिपुर की यलहोमी सिंगबु ngak सेननबा स्टेट असिदसु ILP चनहनबा वाफम पार्लियामेंट पुथोकलगनी हाइना थाजबा पिरखे मतम क्यागी ममांगदगी इनर लाइन परमिट चनहलो हाइदुना तक्सिंदुना लाखिबा अदु हौजिक्ति मणिपुर दसु ILP चनरगनी भारत सरकारना ILP अमदी 6 शेड्यूल चनबा स्टेट सिंगदा CAB चनरोय हाइबा वाफम फोंदोकपा लैख्रबनी मियामना लंबीदा थोक्तुना नुंगाइबा फोंदोकपियु हाइखि मणिपुर पुंबा मणिपुर की प्रजा लाख कयासिना सही कया सुमन लाउरगा लाकपा अखोगी इंडिजिनस पॉपुलेशन कंजुनबगी अदुगुंबा ILP और मसिगा मानबा और मधुगीदमक्ता कोई मणिपुर पीपल्स बिल सेमदना असेंबली दा पास तौगिबदुदगी हेन कनबा हेन फुल्ली प्रोटेक्टेड तौबा ऑलरेडी अखोगी मिजोरम ट्राइबल स्टेट नागालैंड न सिंगबदा सनदना लेरबा ILP मणिपुर दा एक्सटेंड तौरगनी हाइदना लाउथोनी अदुना मणिपुर की प्रजा पुनमक अदुगा BJP की कार्यकर्ता पुनमक लंबी दा थोगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की मणिपुर की दमकता अखोइना मंगदब मंगमदब पोषक खरा तौबिरपगिदमक्ता मदुगी थागतपा मदुगी हराउबदो लंबी लमसांग पुनमक्ता हराउब फोंदोकपिनबा थागतपिनबा मैमदा अपील तौजरी नाकल अमरोमदा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान की अपिकपा यूनिट अमा साननबा थौरांग तौरिबसगी मतंगदा पल्लदुना चीफ मिनिस्टरना बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान असि मुंबई द बेस्ट तौबा नियम टेक फ्रेनर प्राइवेट लिमिटेड ना सागदबनी यूनिट असिना अहनबा सॉलिड वेस्ट सिंग सुंगदोकनी हौजिक लैरिबा प्लांट असिना नोंगमदा सॉलिड वेस्ट मेट्रिक टन हुंफुदगिना चामा फाउबा सुंगदोकपा ngamli aduga state asida nongmada puthokliba solid waste ki chang asina metric ton chamaga kun lomni anoba plant asigidamak official oiba thaurang sing tha taruki manungda loisinna ba honaragani haiki बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की वेस्ट मैनेजमेंट की मथक्ता ngasa ubirido adugi jaga do hapani aduga sidaida hanagi leiriba linkhalibasina consume to bangamdaba haidi 130 gumbane bo ji akhoi da puthoiba garbage ton se but where is the consume to 100 mutane ba anu 30 excess to adugi do the part ma hapsal laga operate torani aduna bazar da municipal area da monakai langthok do paira ga thambina na ba अदुमगा या अपील तौनिंगे तुरेंदा कारीदा सोरक लंथोकबिदबा पैरा पैरा थमगा खोइना गारी नु खोंगटपदा हाउस टू हाउस कलेक्शन सु तौरिदना मदु याबिनबा खर सपोर्ट टू बियु प्रजा मयाम दाइना यातमाइना अपील तौनिंगे Citizenship Amendment Bill की खोंजंग संगसिलिंगैदा मणिपुर दा ILP चनहलगनी हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना फोंदोरकलिबासी मियामना हराउबा फोंदोकपदा nganmali nungilung karino khangdana penthokpage hainabi thadoklasि पुवारी की तांक कयादा इंडिया गवर्नमेंट ना तौगनी हाइना थाजबा पिख्रगा नमथाक तौखिबगी थौदो कया लैख्रे हाइना मैनपैक को कन्वेनर निंगथौजा लांचाना हाइख्रे वाफम असी हौजिक टेम्पररी इमा कैथेल दा चथरिबा पोफम फंबी इमा सिंगी चेक्सिन मिफम अमदा हाइखिबनी महाकना मखा तारदुना हौजिक पार्लियामेंट की सेशन दा पुथोक्तुना खनरिबा CAB असि लैखाई तादना लैरी चेरक असिदा ILP बिल असि मणिपुर चनरगनि हाइना लाउथोकलिबासि पार्लियामेंट सेशन असिदा टेबल तौरबरा हाइबा वहंग असिनी फोन कॉल अमदा ILP चनहलगनि हाइबसि यामनमक जिंगननिंगाई ओइ मियामबु हंजिन अपंगबसिबगे थबक तौबिगनु हाइना महाकना हाइखि
हाईगदौरिबा वाफम असे पार्लियामेंट बिल ओइना पुथोरा अबरा हाइबगी वाफम अदुनेबा whether it has been tabled in the parliament as a bill ai bachi oina puthora abra manipur da ILP chanarani ase miam bu hanjan hanjan namthak toba apang basi bagi phibam che tobirano let the bill pass manipur gi damang ta akhan naba bill lama amukta pass tor kichanu parliament ta till that day adugi numit tu baudi mayam handana phanggi batai phone ama tawraga madu chanarani haiga koi nungai pham tong te chumi achumbo oisanu manipur gi damang ta aseng ba thabak ama toroksanu but hauji chathari ba hauji ta hodang ai ri madu gi bill do thogle e pass tore haibo ai ba che oina nataga miyam na mani india gi parliament na madu approve tore haiba kan du da main pack na miyam da haijarake adu phawbadi ai koi gi khongjang che hanba nai da changchan chi haida miyam da thamjari Nakalamromda section mifamadu sarugya kebi nupi samas ki president TS Romani na haikibada matam samna tangka kayada India government na namthak tawduna lakibana ngasisu India government na paikhalagliba thauchil asi thajaningai oide paliba lengak asina miyam gi thajaba manghanbiganu CAB pass tawba yananaba moithem tawbiganu haina amhakna haiki Amisana Parliament da lawgani soina lawgani haiba phirepse nupi singi damakta karamba mawong da lawbi doge adubo hana tawni na haiba matam da ding asi bhawda chahi mayam dina thaja daba na praja miyam na ne ngasi syam na wari se thaja daba sang na oidaba ngangi baduna ni masida oidaba nganga adine praja mayam sauni ko aduna koi ima se chahi yamabani ngasi bhawda India na park pada ngasi bhawda nungai bang khangde Manipur da su BJP na paire Delhi da su BJP na paire Pari basina BJP gi mina koi parliament da hajabada tabidraba praja gi ayaba apa maji pirak tabati adukki mati ihoje yam thatina hogani haibaji amishana bahap tabiro Tami chingmi apunba nupi lup ke president momona ngasi parliament ta puthoktu na pass tauna na bahona riba CAB asi manipur gi ima mayam na sungya yawangam loi leingak chukli pari ba phamdon ba singna su center gi yaka yengba gi mahutta praja miyam gi apamba amadi ihul khangna chatpiu India government ki ARUNBALA lalong gi miyam section laisi leingak loi singna su maram dambu nungsiraga di CAB asi pass tohandana bahona view haina mahakna haiki ngasi ma aigi leiriba iram dam sigidam da khona hamdom phamnai ba ma ohelasi manipur pija praja miyam gi adugum la ba wakhana ohelak pane ba adugum ba wakhal oheliba isa mana mama na pokpa asengba oiraga di mahak mama laiba ki damta khallaga di karigumba amit sahana haiba prime minister boy gi india ki lalong mayam se asum moithem tawra akhoi bu asum wari sanase na tawra kawra moida kon ka dok soruk podi akhoi irom dom hingjaba aigi leiriba prajana yadabin aigi phamjei thadok charge na lakpon hena mai pakadra haiba wakhalon je na thamjaninge Manpack ki khongjang sagol aduna nga se ayuk All Manipur Student Union MSUL ki masing yamlaba thomi singna CA bill chanaba yaroi haina kangla gi nongchup thangba geta khongjang sangsin kre khongjang adu da sarugya ki ba singna North East State singda CAB chanaba yaroi CAB gi mayokta Manipur na leftly haina thaba pleka sing sijna ke amadi long live Manipur haibani chingba kholaw kya su lawki khongjang adu da sarugya ki ba MSU Imphal West ki president Basanta Thoksomna Bharat Lengakna CAB Chana Hanaba Taurang Tauribse Yaningde Khongthang asi Awang Nongpok State Singda Lairiba Yelhomi Singbu Muthan Anaba Honabani MSU na Matam Pumbada Billasi ki Mayokta Lefkani Haiba Wafam Singh Thangki India da Manipur na pulli basimak aikoi gi piklaba furubasi manganjage haibagi damak punkibe nate haibasi central government khangbi gadamani North East da Meghalaya Arunachal Pradesh haiba mafam sing asida famnaiba singna minister MLA singna citizenship amendment be strongly opposed away sanaba yaroi haiduna wafam phaw phongdokpa lei adubo Manipur gi di ngaklok su amata leijadaba citizens akoi ILP su sanadaba adugumba lamdam asida citizenship amendment bill na kariguma wakhala matagi sokaloi haiba phawba hairiba simak kariguma citizenship amendment bill si pass tawgiba taragadi madugi responsibility khudimak leiriba MLA sing minister sing amadi Manipur gi represent tawraga chaliba MP sing na daita lawgadabani haibasi Manipur miyam gi mo sinjaraga emsuna media gi thongdu thamjare Manpack na kaukiba pung yangkhai gi sintha lepagi khongjang asina Imphal East District ki mafam kaya da mahausa gi punsida chaun akaiba pikre
DC Imphal East yauna district asida laiba sarkar gi office sing thong hanglabasu staff sing kabagi chang watki sarkar gi maheloi sing thong loan ki bank sing hangkide oil pump sing hangkide dukan sing khara khara hangnaba natna ayamba hangkide district asida pamdaba thodok sing thoktana ba district police na akanba section thorangsu mapung phana lokhatke hojik phawbagi oina district asida pamdaba thodok sing thokpagi paw leite CAB की मायोक्ता मैनपेक ना संगसिलिबा सिंथा लेपगी खोंजंगना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मियाम की महुसागे पुंसीदसु चाउना कायबा पीरे डिस्ट्रिक्ट असिदा सर्विस तौबा पैसेंजर गाड़ी सिंह मथौ तौनखिदे दुकान मचा मचा सिंह मी थोकप चंगबा याननबा मोंगदा थोंग हांगबा नतना डिस्ट्रिक्ट असिगी कैथेल थोंग लोनके खोंजंग सौगटप सिंहना नंबोल फोइजिंग कैथेल तिदिम लंबी मपादा टायर मै थादुना लंबी थिंखे थुना यांगना नंबोल पुलिस स्टेशन की एसआई पोमुन थांगना लुचिंगबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम अमना मई चागलेबा टायर सिंह लंबी की नाकलदा लौथोके नाकलदा मई थाना पैसिलंबा टायर सिंह पुदुना चटकी मैनपेक की खोंजंग सगतुना मोइरांग एरिया दसु मियामना सिंथाले पगी खोंजंगना मियाम की महुसागे पुंसीदा चाउना कायबा पीकी डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लैबा मरु ओइबा कैथेल सिंह अयाम्बा मी इताक ताकी स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट ऑफिस सिंह अयाम्बा मी लाकनाखिदे अदु लनाई गाड़ी सिंहदी चेनखे अमरोमदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस नसु अकनबा सेक्शन थौरांग क्या लौखतखि पाउगी मरथन अतेन ब्रेक अमतंग लुकजरी Your favorite satellite channel Times of Manipur TOMTV is now on Airtel Digital TV on channel number 646. Baldev, a premier study circle, holiday special, day camp, class 1 to 8 starting 11 December 2019, timing 11 AM to 2:30 PM. Foundation course for class 9 and 10, subjects science, social science and mathematics, starting 16 December 2019. Registration on or before 10th December 2019. Van service available. Maximum 20 students per class for class 9 and 10. For more details, please visit Baldev, Uripok Khoisnam Lekai, Imphal. Khurumjari lamjingba finance na makal khudimaki gari sing haibadi 2-wheelers, 4-wheelers, commercial vehicles amadi commercial equipment single loan pizari. Documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani. Amadi adom gi achinba thubagi damak mayamna wabiragano. Makal khudimaki gari ke asu bandan lawzare. Christmas ke oiba khadaba offer pizari. Akupa marol gi damakta lengsinbirau lamjingba finance Nagamapa Rims Road opposite Nitayan the Temple natragana lamjingba finance uripok hawam diwan lekai. Aikoigi phone number 6909959834 da contact tobiro. Traditional Healing Center, Adungai Ipa Ipu Haktaktagi Chanaraklaba Maite Hidak na Lying Jeri. Iram Damda Fangliba Manamasing Kaya Sizinaduna, side effect Laitana Lying Jeri. Hakchangi Mari Suba, Saru Sayang Samba Amadi Singli Lonsinaba Kaktanatana, Haksang Fagat Pangamdana Laiba Kaya, Fagalhan Mangambalaying Ni. Ngasimag Langsin Biro, Traditional Healing Center, National Game Village Road, Lamfelpat 795004. Contact number 961 255 8587. Good afternoon, ma'am. Hi. Wedding sets khara yenge. Sure, ma'am. Sigi sets anu yorokuni, ma'am. Yengbiyo. Che. Sisam phazadro. Sisam phazadro che. Yam elegance ui. Mobile furniture na wedding season asigi oina discount up to 30% ki khudong chaw pijari. Say booking tausin jar. ब्रेक मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी पाकिस्तान बांग्लादेश अमसुंग अफगानिस्तान दा धर्म खेनबना मरम ओइरगा अवाबा मायोकनरिबा मुस्लिम नतबा रेफ्यूजी सिंगदा भारत की नागरिक ओइबगे अयाबा पिगदोरिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ngasi लोक सभा दा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना पुथोक्रे बिल असि ओपोजिशन अमसुंग अवांग नोंगपोकी स्टेट सिंगदा बिल असि मायोक्ता अकनबा खोंजंग संगसिलिंगै चेरक्ता पुथोखिबनी बीजेपी ना डिसेंबर 9 दगी 13 फाउबा एमपी अमता सिथदना पार्लियामेंट मिफमदा सरुक याननबा व्हिप जारीबा लैरिबनी
CABSC mayokta Congress na luchingduna House da yamna kanna yaningdabagi kholau lauki thausilasi India gi constitution da piriba secular ethos culture amadi civilization gi mayoktani haina Congress na hairi Lok Sabha da bill asibu sawal aduna member chaniga maudra humdoina vote fiki aduga member marifuga nithoina bill asigi mayokta vote piki Citizenship Amendment Bill CAB की मायोक्ता North East Student Organization Nation कौखिबा North East पुंबदा कौखिबा पुंग तरा मंगा total shutdown की मतुंग इन्ना MSU Jiribam District Committee नसु हयेंग अयुकी पुंग अहुमदगी हौरगा नुंथिल पुंग तरुक फाउबा total shutdown लौथोक्रे ngasi committee की office ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा MSU Jiribam District Committee के President W Dimochana North East Student Organization na North East pumbada kaukiba pung tara manga gi total shutdown gi khongjang asi sogatpa oina MSU Jiribam District Committee na su CAB bu yaning daba phongdokpa oina total shutdown gi khongjang asi lauthokpani haiki North East ki apunba mayuri single loop nation North East pumbada hayeng lagliba December gi tang tara 2019 asida total shutdown lauthokibagi matung ina Jiribam da su December gi tang tara 2019 gi ayuk pung ahum dagi nungthil pung taruk phawba total shutdown MSU District Committee Jiribam na lauthok sari Paugi mipamadu da sarugyakiba MSU Jiribam District Committee General Secretary Thoksom Thanilna Jiribam District asigi Imalop CSO amadi tongan ba student organization kayana banasi bu soget minisi amadi banasi da mai ising ana line shang amadi lining laishon ga mari laina ba thabak singidi komthokani haiki total shutdown asida ana ising mai ising amadi lining laishon chingba komthokagani Loinana, Jiribam District asida leiba tongan ba ima loop amadi mairoi loop CSO amadi miyam khudimungna total shutdown asibu sogatpiu abadi mapung panbiu FCI godown da hanadagi thabak suriba sinmi singh thabak tagi lokthokpa yaroi haina All India Trade Union Congress Manipur State Committee gi secretary na thadorokpa charul amana hairakli Manipur da lairiba sangai pro Jiribam yauna FCI godown da cheng thangdok thangjin gi thabak suraklaba hanagi sinmi singbu ngami haibagi matagom FCI contractor Mathai Enterprises na hekta lokthoklaga anoba thabak suba miyoi hekta pusilakpa habasi mathong chadaba thorang ni haina charol asina makhatana phongdurakli MPSC na lauba Manipur Civil Services Combined Competitive Exam 2016 asigi achum sumda asi CBI na thigilaba matungda chana handaba amadi exam asigi answer script sing re-evaluation tawram labadi hena fagani haina mai pakraba candidate singi parents guardian singna phongdokre Manipur Press Club ta pangthokpa paugi miphamadu da mai pakraba candidate singi parents guardian kasu sharugyaki paugi miphamadu da guardian ama oina sarugyaki ba S Gauri Kumarna exam asida kanagumba kharana aran batawraga chumna tawjaba candidate kayada awaba piba se yamna live activity wathok asigi matang da CBI na thigat piba asidi taramno oi achum chumda asi tha ahungi manungda puthok piu exam asida niyam chumna tawjaba candidate kaya awafamda tahanbadi nuaite karigumba chana haloi harabasu CBI na thigalaba asigi matungda achum chumda khanglaba matungda tawrabadi hena fagadabani haiki police service da inspector oirambi yauri sumaina different capacity the officer oina thabak tawramaba adusu 2 years helaba matung da class tawrabanina 2 years ki service len bhau the state government gi disane aduna makoi se hani service dum sang na bi lambi ju kakdat pigre adu hani gi leijana ma moi gi hingnaba gi pambai du su muthala matung da haudi ta nauna mukka abani na kakpi ramni na moi si nowhere it seems that they have been thrown out in the streets noi chijeru ro ni langdo fuka sa managre Howjiki Ladiban Sarscript Tadin Ladiban Sarscript City evaluation to Viramaga, among the check to Viraba evaluation to Viraba through any competent authority. CBI no Pudopira Kera, not a UPSC the town bigger, young and bio Hibanida. Humdra Mathoi Suba International Human Rights Day in Alakbada Republican Party of India A Manipur State Committee na Right to Life, Liberty and Security of Person, Economic and Social Rights Pangdraba Lamdamasagi Miyamda Yaifu Pausel Pirakli. Paugi Martana atenba break amatanga luxury.
इंडिया की अहानबा अमसुंग अनिसुबा IBBF फिटनेस मिस इंडिया कॉन्टेस्ट अनिरक गोल लौदुना मणिपुर की मिंगसत पुरखरबी जोइसनी देवी की इंस्ट्रक्शन मखादा हांगदोक सरे वैलेंटिना फिटनेस सेंटर नुपी खक्तगी ओइबा नुपागा पुन्ना सानमिनबगी नुआइतबा कोइबा अमता लेरोइदबा जिमनी वैलेंटिना फिटनेस कैसांपा जंक्शन ऑपोजिट चुराचांपुर पार्किंग मफम असिदा जुम्बा जिम कार्डियो न चिंबगी सानबा खुदोंचाबसु फंगबिगनी अयुक पुंग 5 नुमिदां पुंग 9 फाउबा सानबा फंगबगा लोइनना अकोपा मरोलगिदमक वैलेंटिना फिटनेस कैसांपा जंक्शनदगी खंगबिबा यागनी लेंसिंबिरउ नुपी खक्तगी ओइबा जिम वैलेंटिना फिटनेस कैसांपा जंक्शन ऑपोजिट चुराचांपुर पार्किंग टेलीफोन नंबर 9612058028 Admission open. Admission open. Sangai Tutorial Kwakatel. Class commencing revision course 5th December 2019. Timing 3:30 p.m. to 7:30 p.m. Foundation course 9th December 2019. Special features mock test, printed study material, hostel for boys and girls, van services. For more details, please contact 8787 307 245. पाखोंग अमा चलके चलुने चही अमगी प्लान तौगे हारदी फौ पाम्बी थाबियो चही तरागी प्लान तौगे हारदी उ पाम्बी थाबियो चही चामगी प्लान दी इचाबु अफब स्कूल द महै तमहनबियो इ इचा काइना अफब स्कूल हाइदी लनाई कोचिंग तौबगी अवाब लेहंदबा स्कूल दु द दुम चांगनाइना कोचिंग तौहनबा ममा मपागा चामनना वारक वातेमबिबा जिम एरोबिक डांस फुटबॉल थांगता ममांग द 12 एग्जाम की टॉपर सु पुथोखरबा ख्वाइदगी चौबा नानबा ख्वाइदगी फब स्कूल स्लोपलैंड पब्लिक स्कूल खोंगजोम चुमबरा चुम्मे यम खंगिको Yes, only Slopeland Public School, Khongjom. Takshila Institute, most trusted national brand with 27 centers span India. 21 plus years experience in NEET G coaching. Highly qualified IITians, NITians and doctor as permanent faculties. 25,000 plus success stories in the past 21 years. Online, offline, doubt clearing session. Study materials designed by Takshila Research and Development Cell. Smart class with centralized live classes from head office at Delhi. 24 hours Wi-Fi campus. Brought to you by Heritage Convent at Thangwaiban DM College Road, Imphal. Contact number 600-944-5522. ब्रेक की मतुंगदा मैम कहना तराम नौचरी CAB की मायोक्ता असम दसु मियामना खोंजंग संगसिनख्रे खोंजंग लोइसिंगना लंबी द टायर मै थादुना लंबी ठेंखे नाकलमरोमदा अवांग नोंगपो स्टेट पुंबदा CAB की मायोक्ता खोंजंग संगसिलिंगै चेरेक्ता ngasi यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना CAB पार्लियामेंटा पुथोखरे अमरोमदा ओपोजिशन की माइकेदगी अकनबा मवोंगदा बिल असिबु यानिंगदबा फोंदोखरे हौजी मुक सानबगी पाउ फंगबिगनी Indian Bodybuilders Federation IBBF के मखाद लैबा All Manipur Bodybuilders Association अम्बाना सिंधुना यांखै गनि पालक सुबा मिस्टर मणिपुर 2019 ngarang kumalampa ki multipurpose indoor hall da pangthokre loisin bagi thoramda chief guest ki warol piraduna Kevin PD Minister Karam Syamna phongdokpada sanaroi singna lamdam asigi mai purakpa ngamliba asi lainga ki matengna nate sanaroi singbu nungsibiba organization kaya gi hona jamanani amaromda ngasi lamdam asida mayai kaba drug ki akanba safu malakli amadi mayai kaba drug ki potlam sing pusilakpa gi chang ising ichawgum hengalakli masi police amadi lainga khaktana thingba ngamloi maru oina lamdam asigi naharol amadi
मियामनसु अचौब थौदांग लौबा मथौ ताई हाइखि मणिपुर ददी तसेंबदी अखोई एनी स्पोर्ट्स फाउरी से अखोई सरकार की होना जमना फाउबनी सिंदी हाइजर रो ए मंत्री वरगसु मरंदी सुमाई तौदना बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ओइरो अदगी एनी तोंगान ब लेरिबा सानरोई सिंबु नुंसीबिबा अदि ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा मैम सिगे क्रेडिट नि हाइबदो ओजि अनंत फंगना मणिपुर द ड्रग की कारबार सि सथरे अदुना तुंगी नारोल सिंगा अफा फत खंगना ड्रग्स सिना अटैक तौरे अदुना शुंब ड्रग की समस्या से प्रॉब्लम्स सॉल्व तौगे हाय तारगदी पुलिस खतना पॉलिटिशियन खतना उइरोए अदुना अकोई लेरिबा मैम सिना मागी लेकाइदा मागी नमजबा जगादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन से पीरगा ड्रग की लाइबा होजिकी मणिपुर द तौरेबा अदि लंदाराइबा पोटसे थिंगना वनाबदा अचौब दायित्व लहनिंगी सांगदमनबासिदा ASK जिम कक्सिंगी हाउबिजम मेनकटना जूनियर ओवरऑल मिस्टर मणिपुर 2019 KBB जिम तेरागी लाइटोन जम गुलसना ओवरऑल मेंस स्पोर्ट फिजिक मिस्टर मणिपुर 2019 KBB जिम तेरागी सानरोय इंदुंगबम कविताना वुमेन बॉडी बिल्डिंग ओपन 2019 रॉयल जिम्नाजियम उखुलगी सोमलिमला जाजोना वुमेन स्पोर्ट्स फिजिक ओपन 2019 द रिबॉन जिमगी सैटे कुमार सिंह थोंगामना ओवरऑल मास्टर मिस्टर मणिपुर 2019 जिम 24 मंत्री पुखीगी युमलेंबम चिंगलेन सिंहना फिजिकल चैलेंज 2019 अमसुंग MPSC की सानरोय कोंथौजम आर्नोल्ड सिंहना सीनियर ओवरऑल मिस्टर मणिपुर 2019 की टाइटल सिंह लौखे ngasi yu phongna kiba pausi singda kari kari marui ba pau yauri bage habado meham punna mu mieng taminasi lamjingba times CAB gi mayokta sintha lepa ki khongjang haukhre CAB dagi manipur bu miyam na kangani India gi awang nong pokta US UK gi lamkoiba sing chattana ba FCO na khangan khre CAB gi bill copy mai thakre khongjang sangsin khre ai haibgi mahutta aikhoi haibna mahut sinduna thabak tawminasi Union Home Minister na pirakhiba thajaba ngaibasu chumgani tombi Sangai Express CAB Sinthale payawna khongjang sing haukhre saukatna rakli Security Force na irang hengatna ba hotnanu manpack ahing directuna khongjang changsin ba haukhre desam amasung AIMS na manpack ki khongjang saugat khre Nafis na Delhi da khongjang changsin khre Pokna Fam ngasi Union Home Minister na CAB Lok Sabha da puthok lagani Manipur thugai na ba hotnari ba si miyam na kangani manpack Aikhoi haiba wakhalon sida chatsi CM Manipur Literary Society ki award khusin nakre Naharol gi thaudang miyoi bana mi gi mangna ba amadi phattana ba thabak khak tawruganu haiba gitana hairamba aphaba pauktak sing thabak oina pangthoksi Chief Minister Anti-CAB protesters singna khongjang changsin khre CAB gi drop copy sing mai tha khre Manipur ga mari amata lainade Samarjit ngasi sintha leptuna CAB chatnaba yaroi haibadu utlasi manpack robot puthokhiba rosan da CM na lupa lakh ama pi khre Huyen Lanpau kumjali singani mapan da khankhiba police constable male civil singi seniority list mathong khangdre recruitment ta pangthok kadaba tangai phadaba proceeding sing sumna pangthok khidabra CAB gi drop copy mai thakre sintha lepagi khongjang haukhre Manipur thugai na ba hotnari basi miyam na kangani manpack matam pumbada aikhoi haibasna mang tharga chatlabadi kanamata kainaroi CM lainga ki amadi miyam gi mateng phanglabadi iwala dagi hen advance oiba robot saba ngamgani irom roshan sana laibak CAB ngasi Lok Sabha da puthok na ba agenda list yaure BJP gi MP punamak mifam yaw na ba whip chalai khre CAB manpack ki pung yangkhai gi sinthale pagi khongjang hau khre manpack miyam gi khongjang manung da mahairoi sing gi exam yaichok piu CAB gi copy mai thaba yaw na khongjang kaya sangsin khre mahairoi lup sing na manpack ki khongjang sogat na khre Isel Express
MMWO गी फाउंडेशन डे गी मापनलक सुब फाउंडेशन पांगथोखरे सेंट्रल कैबिनेट ना डिसेंबर मरी दा पास तौखिबा CAB गी कॉपी मियाम ना मई थादोखरे मैन पैक ना CAB गी मायोक्ता कौखिबा सिंथालेपगी खोंगजंग माहिरोई लुपसिंग ना सुसौगत्रे CAB गी मायोक्ता कौखिबा अवांग नोंपोकी बन अनसम ना सौगतलकली मणिपुर थुगाइनबा होटनरिबसी मियामना कनगनी सिक्योरिटी फोर्स ना इरांग कनखतनबा होटनगनु रोबोट पुथोकपा रोशनदा CM ना लुपा लाख अमा तेंगबांखरे इराइबाक थौबाल तुरेल गी इसिंग मोटपगी चांग NTU लिसिंग अमा हेले नंबुल तुरेल गी न कुनमंगा खकगाइरी ngasi lok sabha da CAB puthok lagani manipur gi ngaklau yaudri CAB chanahalabadi manipur mai chakani kaithal nupising miyoi baga pau phauna ba yaba robot puthok kadauri aranba tawbana khunai da mangtharak ngai oirakli CM loislekpada marui ba pau amuka hana pijari Manipur gi yelhomi singbu kanjananaba lamjam asidasu ILP chanahalagani haina Union Home Minister na thajaba pirakle haina Chief Minister N Birena phongdokre Men peki pungyang khegi sinta lepagi khongjang na mahusa gi punsida chauna kaiba pikre Puwari gi tangka kayada India government na tawgani haina thajaba pikraga namthak tokibagi thogdo kaya laikrabani haina men peki co convener ningthauja lanchana haikre amadi awang nongpok state pumbada CAB mayokta khongjang sangsilingai cherekta CAB parliament ta puthokre Hosik Pobi wena di Manipuri pau matang sida lojere mi eng tabi punamak po ARUNBALA amuk hana kurumjeri